Mba ondo. Nemba na nanyiana. Yoshive nene tu. Kwa gen kwa shimza okibibiro. Udon manu wasinu umase pa. Mbavi hingimba Kristu. Tuala. Kwa mbavi gimasima vi lumu Yesu ka ondo. Ma ka lu Messiah. Ma ka vau yima tala. Yanga vi gimasima vi lumu ne kwa olu numba apostoli yo. Yanga vi ko vulu shimana ana miom. Vili hama kwa panungu. Na yangi yomba vilue nyare shiwolu ya pa shiwolu sule pa uva mi uva na Kevin ba apostoli ya ki vega ya lu shive yo vutua viva na viva ko kyobone na ba apostoli na ha mo ya kwa agbana ya idu nyare kila ikule na mgbo na ya vile kwa mom isanga do shimaga kwa makwa ya ile kwa mom na kapa ya vile vu wasene yoro vu luki shimami omna ba apostoli pa zaga mano o passe kuma namde o Yesu Kristo shi ku ma mlu ilukene na tema umache gbo ne zo amwayo na yange yolu guma na sima yolu sele se kinungu Kristo so olugane elu ve kwasena na vida te suleve o yanga viluemia bada te ya vizuwa ve na ba apostoli nyare ki nchichaka na have pani nyare ki ge viye na ma ola ma to ki gane kila ma va mi ba apostoli na one yangi yilawe Anania kwasena yilawe Safira na wo takdo ere ne kamba apostoli tiotia if you reach out tala Petero pine Anania injana ma satana nyeru kishima uwere ye upane nyari kiute sure ne uyele kadia yang sulera lu ulu ete o gakpa yelu sule wo shi ute baka sule wo na maye na nuvova charge ngiye upane nyari kilo yele wi vidu jotala jozu akwo uyanga Petero wala Petero zame ukana na wene yafa ka oluwe na yega ka seyo masuluwe we se yega o baka ondu jewelu ni utun na hai Anania ya huwa kwa ne ma Anania banyama pe ke chi yo hiji ile chicha na hamba kayo mba ya vulu ya ma to na ni ma duwe mi biye vida you yo ba to ma hedu o jekuma ahwata na ha ahwata nga kare ya kwasana pamanda va shiki ma apostoli na shi pinoe kanyari kishene ne zene date sulene kanne na hanga vu engesho kwasala ka wona ka vo kanyari ki vevite sule jera ya o kwala ya no na vando wolu na ha ya nga vando zwanzwa velu mwe kanyari ki vevite la ya ma kwasala va no baka wona kanyari ki vevite sule la jera ma Petero shika wona be na luzozo ave nomu woni tsuwe ondo ni mbia ko chungu na haya kanina yo nenge angala mbalamba viye muda yino mu la ngala shahunda la ida yi o yawo cha ye baga kwasine maya ongu wona angala mbalamba vida yino mnala ngashahunda
ya ma kwasi ne ba ma ya gbanya ma kpehe kape Anania ma Safira ya gabe hingiru zuwana ku shachuvu va tu ondo sata nyove kishima ukala na ondo uwele une ye te sure ne mvami chichaka pa mave fagane kwane yanga moya chi moyo cha mekpe injana kawele kwa olulu nege gakpa ondo yaka nege kwa lao mbaye mba ondo ayi were do kachi uwele kwa fie hene wo na nege gakpa fa ondo yaka nege yomba ya vudzwa lu vedi na hana uwa ve yem ve da na nyari ki na ve paniki ye ve kulu ba yuve ba shachu yelu ko mimi gaya awodu nenge fakwala pasi profoti na pasi mblamba ve dondu la pasi bachiri na ve fa anani ave kwase na ve hingiru maya mungwa kwa nejem kama onda wasin kwa wele na iye adi lumo kwa mwele ngachi hachi walu mwele na iye ya ka ululu tungao ka ondo atine ondo kwake kwa iye la adi lunko ne vestiga na wanu ondo kwa he shakwala olu wele na eyi egbi ya ha makwa ka o ya ku selu wo ge opanu wo shi uwe kwa zi ha gbena voje pa ka pine kwa hi makanta olu na ha wanu onu ka wo kwa ala mimi pa shi ka wo zedi na ha na da pine kwa ya wo fle ma kwa mimi elu ha kwa ala ga ya nenge utu ka yo ga o utu yo shutu ehondo na amu wawe ma mochi kwame ayi edilu shakwa uluelenga shichi ajiji go nugu mimi kama ka yo bibiro tisikia bibiro esiene tisikia na alwe nyiche kwa uluele ya ilu shamimi fawe aodu yona gungwa kwala aodu shigunege ayi edilu nku maguga welu waye makanta welu ogade pa du eye ke wisha du chu ke wisha olun bibiro ka ko vesi njera chibelo odu shamimi ma shagbashima Duro fa yesu ga no go fa ma o fa sha o orun bibiro yola lune dido ba e bate shega mo pashimeda fa kwaya mi hinde mo va one e ka mo na ha ne kwa yangi ga kan ne wo ma wa kwaya ne ungwa ga mo ka mo va tima na ha ne pa ne o mo ungwa msude